Usumbut Menteri Rangba ke Sorkar Jelau Bak Preston Tensong haringkat ke jingidan lang UMLA ke Nongstoin Bak Makmelan Bersat Bat MLA ke Motion Road Bak Jigur Mertong menhaka kat nyau trik unai weng arjar arpuar ulayo ban play yung maunong rem naga benta ban senapan bahai ki surok ki berana pok sor Nongstoin ya ketika skim naga benta ban senapan bahai ki surok sor Nongstoin lamang tingkah hadu arp khandai pon North Way Klur haka jingjrong ke Bak arp hau pon khandai way san kilometer ya ke bawaan pentrailing baka Megalia Integrated Transport Project ke balabay tingka da ke World Bank. Kidon hadu khatway tili kisinong ki ban mentoiling baka tiga project bakan tobe kisinong open ni Nongstoin, mau koa Nongstoin, mau rok porsosat, ti saw, mau yang lum sentiu, pendeng rei, new Nongstoin, sedle, mau klam nong pendeng bat lat way tang. Ha ketiga ju kesengi nakliang sumbut Menteri Rangba, ulayo ruban playu sipsing CM PWD Inspection Bangalo, kabar nak kesinong open ni Nongstoin. Bad hakajo kepor nak kaliang WMLA ke Nongstoin Bak Makmelan Bersat. Layo ban kab yu ribon bad IT ke kali kitnyot cha UDC ke West Castles. Ubalong ru ucan man ke Nongstoin Town Committee. Ini ay ditakti baro. Layo ru ban tri yang inspection bangalo sipsing CM di South Nentam di Sansnen Duna borok kini di Jialong dari nama kajista kejobi di Paipa jongka Nongstoin di Paipa jongka West Castles borok Kawai kebak Santam hakaroi kabak hapok kejela kejobi kabeneng kongnya dari kalenti kesengke. Klaim kalenti kesengke kebabit kebabiang Nakarai leno benisna kayin bangla leno benin airong airuk pengitna ya kayin namatang sumi nabar sabar jongka pelauyin kalong dokuwe pak kaduru kadang hata takanongrim hadin menila sinti ban yalam ya basorkan nadu aja kakra Nagwa ban ye bi ba manifesto jongiru alomba. Ikwa ban wadram ia kajingkela. Ba kajingkela kali ban sedang nano penuh. Mending ni nalipu monoring ya kawai keslok boda kaban kam bahadu kata syakai syako is jagil. Kaban penentoi ya gitu dipai ba mansong situ. Ngadangong ya kakek hati ba kasorkar MDE apo kejelam jembukan rak sama nilala ia kabat invest dan ban pelut hak bedei baki jisna ika surok nadu arah haja kakra hadu mentah ombruna ya kakarwai haja pelur tika Bat naladon hadu sorgar nadu aja lan hadu aja kakra nanta kakra hadu nanta ngila krit ya keriko hapo ke department Brudi joni nadu usra chief Brudi chief engineer hadu ki SDU bat engineer kimlo kia yolensu Kini ke Sansden guna akin lo kaya lagi. Balai namar baki scheme di bapher bapher. Ki project di bapher bapher. Ni wanra hakileng solo. Jom ke jelang ni kelas. Wah ban penisai, omdei beniwan hangi ban penbi, lain ban dia keren election. Lenga kuat ban keren dia ke sisa. Ya ka investment ka bangi na yang disorkan nilai. Ban agreements hem arpulai schedule investment kalong double triple bangin yo ya kata kejingkelang hapo kejelang kelas ni baru kawai katakan kuat ban om yebi hantam Nongstoin kadeka headquarter jongka West Castles District baru ai bahkan ke Kubor kan sapriang nisya borok isnong difa jong kanega distrik jong di Barokowi